Saya ni sakit jantung. Tiap-tiap kali lepas sembahyang, saya ambil tapak tangan, saya letak di jantung saya. Abang-abang ada sakit lutut, letak di tapak tangan, sakit lutut. Nabi suruh ambil tapak tangan, letak di tempat kamu sakit, dan kamu baca doa ni 7 kali. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah sembuhkan kita daripada penyakit. Baik, kita sama-sama letak di tempat yang tuan-tuan sakit sekarang. Ikut saya baca. A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu. 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 Ada yang sambung wa uhadhiru, yang Nabi sebut sampai situ je dalam satu hadis. Jadi tuan-tuan, ambil bacaan tadi, letak saja lutut ke, kepala kita ke, tapak tangan kita ni letak di tempat sakit. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah sembuhkan kita.